Poštovani oci, vaše presveštenstvo, sestre monahinje, nastavljamo sa radom monaški simpozijum koji je posvećen 950. godišnjici manastira Svetog Prohora Pčinjskog i danas ćemo čuti izlaganja onih izlagača koji nisu mogli da fizički prisustvuju, već su se uključili putem video linka. Danas predsedava visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara na Svetoj Gori. Imamo na vezi preosvećenog vladiku Davida, koga pozdravljamo sa ovog skupa. Žao nam je što nije i sa nama ovde, nadamo se nekom drugom prilikom uskoro, a on je pripremio jednu temu koja se zove o umno-srdačnoj molitvi u monaškom životu. I ta tema je u stvari bila predviđena u okviru zasedanja koje je bilo posvećeno uopšte monaškom podvigu. Tako da ćemo zamoliti vladiku Davida, ali možda i vi hoćete da ga pozdravite, pa da on onda pročita svoj rad. Ja sam sve ovde malo da pozdravim, pošto brata Davida ovako, nažalost, nismo se odavno videli zbog ovih muka i nevolje, pa rekao da ga pozdravim i da se zahvalim što je i na ovaj način prihvatio da učestvuje u jednom našem skupu, sabranju monaškome, i on koji je iz manastira, ima iskustva, i nadam se da će njegovo izlaganje svima nama pomoći koga slušamo, a također i Bog da kad izađe iz boli da će učiniti i doprineti da našem duhovnom odrastanju kao i u monaškim aktivnostima. Zato je ga pozdravljam u ime svi. Bilo nam draže da ovde sa nama, ali da će Gospod neki bolji vremena kada ćemo moći biti zajedno. Preosvećeni episkope Najsvetije Vranjske episkopije gospodine Pahomije, ja vama zahvaljujem na pozivu, na bratskoj ljubavi i brizi koju uvek pokazujete za nas. Mi smo navikli da na praznik Svetog Prohora Pčinjskog budemo pored vas u manastiru i zaista osjećamo neku prazninu danas, ali evo, hvala Bogu, i na ovakav način smo sada zajedno sa vama, a vi nas uvek imajte u svojim molitvama. Zahvaljujem također i visoko prepodobnom igumanu Hilandarskom Metodiju na najavi. Molim vas da nas pomenete ispred mošti Svetog oca Prohora, pa ako Bog da se u radosti i svetlosti iduće godine za njegov praznik liturgijski sakupimo u njegovom manastiru. Da ne dužim mnogo, ako blagoslovite, ja bi nastavio sada sa temom koja je predviđena, i to ide otprilike ovako. Ceo trud je priložen ocu Metodiju, a ja ću ovde nekako sažeto pokušati da izložim to što, kao što ste rekli, nadam se izaći u jedan zbornik i da ne zloupotrebljavam vašu dobrotu i trpljenje, pokušat ću zaista da budem sažet. Dakle, da se pronikne u tajnu monaha, u tajnu sinova i kćeri vaskrsenja, čini se nemogućim bez da se istovremeno osvaja prostor koji je imanentan monaštvu, a to je molitva. U crkvenom predanju molitva je opredeljena kao umetnost nad umetnostima i izgovarana je od monaha, no i uopšte od hrišćana, u tišini najdubljih predelja srca,
tokom celog života. U tom stanju molitvenog tihovanja, monasi i tihovatelji i sihasti već ovde na zemlji kušaju od jezika budućeg veka, jezika 8. nevečernjeg dana nebeskog grada Jerusalima, a to je upravo jezik tišine. Istovremeno, da se pronikne monaštvo, neophodno je, recimo, upoznavanje sa monaškim poslušanjem duhovnom ocu, koji nije nikakav izraz servilnosti i nerasuđivanja, nego podvig poslušanja je povezan sa bezbrižnošću, jer jedino bezbrižan čovek može da se moli. Dakle, monah sve podređuje njegovom cilju, a to je postizanje molitvene tišine. Monaško iskustvo svedoči da u odnos na unutrašnju molitvu nema utvrđenih pravila koja se nužno nameću onima koji hoće da se mole. Nema mehaničke tehnike, telesne ili duhovne, koja bi prinudila Boga da otkrije svoje prisustvo. Njegova blagodat se daje samo slobodno kao dar i ne može da se dobije automatski, isključivo metodama ili tehnikama. Istovremeno, sveukupno monahovo postojanje treba da je zaronjeno u preumljenju i u tajni sabornosti Evharistije. Umno-srdačna molitva nije izolovana od saborne liturgije. Mitropolit Lemesosa Atanasije jasno predočava da monahu može da bude dat dar molitve, jedino ukoliko je neoddeljivi deo saborne crkve. Van crkve, u raskolima i jeresima, ne postoje plodovi molitve, budući da je ona dar Svetog Duha u crkvi, a ne izvan crkve. Prema njemu, izvan crkve, umno-srdačna molitva jeste razlog za veliku prelest. Razume se, moguće je da se neki ljudi formalno mole izvan sabornosti crkve, no jednostavno tajna oboženja koja dolazi preko umno-srdačne molitve ne deluje izvan jedne svete saborne i apostolske crkve. Retko koji element pravoslavnog nasleđa prouzrokuje tako živi interes kao što to i danas čini isihastička molitva. Kako da se objasni tako značajan uticaj umno-srdačne molitve? Mitropolit Dioklijski Kalistos piše da kada se čovek moli, sam treba da čuti. Sam treba da čuti da bi govorila molitva. Da se postigne čutanje, to je najteže i odlučujuće nešto za monaha u iskustvu molitve. Čutanje nije samo prosta pauza između reči, nije samo vremensko prekidanje govora. Ako se pravilno razume, to je nešto duboko pozitivno. Reč je o stanju pažljive spremnosti, ontološke budnosti i slušanja. Monah isihasta, onaj koji je postigao isihiju, to jest unutrašnju tišinu ili čutanje, u pravom smislu reči jeste čovek koji sluša. On sluša glas molitve u svom srcu i razume da to nije njegov sopstveni glas, već glas nekog drugog koji govori unutra u njemu. Da se moli za monaha znači da on dolazi u neposredni i ličnosni odnos sa Bogom i da zna da na svakoj ravni svog bića
od instinktivnog do razumnog, od podsvesnog do nadsvesnog. On je u Bogu i Bog u njemu. Jedan od načina za monaha da pođe na ovo putovanje unutar samog sebe jeste priziv imena. Priziv imena, odnosno molitva Gospodi i Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog, ili skraćeno Gospodi Isuse Hriste, pomiluj me, isključiva je po svojoj jednostavnosti i dostupna za svakog monaha, za svakog hrišćanina. I upravo ona vodi ka najdubljim tajnama sazrcanja. Isusova molitva u sebi sadrži svu istinu evanđelja. Ona obuhvata dve osnovne tajne pravoslavne vere: ovapločenje Hristovo i Svetu Trojcu. U molitvi se priziva Isus po njegovom ljudskom imenu, no po njegovoj večnoj božanskoj prirodi u istoj toj molitvi on se naziva Gospod. Potom, iako je upućena Hristu, molitva ukazuje i na Oca, jer se Hristos naziva Sin Božji, a Sveti Duh je prisutan u molitvi, budući da niko ne može nazvati Hrista Gospodom osim Svetim Duhom. Pored uzdizanja ka Gospodu u prvom delu molitve, umnosrdačna molitva sadrži i momenat preumljenja, kada se monah vraća u stanje skrušenosti, govoreći pomiluj me grešnog. Preko Isusove molitve Bog u svoju svetlost tako prima monaha koji se moli, tražeći od njega za uzvrat samo da prihvati činjenicu da je primljen. Sledstveno i prepodobni Porfirije Kavsokalivit kaže da ne bi živeo u mraku monah, no i svaki hrišćanin treba da okrene prekidač na molitvu, kako bi božanska svetlost došla u njegovu dušu. Ovaj savremeni svetitelj ističe još da se tajna sastoji u tome da se u molitvi ne traži ništa konkretno, u smislu daj mi ovo ili daj mi ono, već dovoljno je da se kaže Gospodi i Isuse Hriste, pomiluj me, bez grča, bez stresa, bez stezanja, već na nežan način i slobodno. Dakle, monah se ne trudi da mraku obraća pažnju. Ne trudi se da izgoni mrak, već se trudi da pušta svetlost. I kada pusti Hristovu svetlost u sopstveno postojanje, tada mrak odmah iščezava. Budući da se i danas sreću tvrđenja koja poriču mogućnost sazrcavanja nesazdane svetlosti, važno je da ovde naglasimo stav Svetog Simeona Novog Bogoslova, koji naziva jereticima sve one koji tvrde da u današnjem vremenu među ljudima ne postoji neko ko bi mogao biti sazercatelj i bogovidac, odnosno da bude prosvetljen, da primi Duha Svetog i kroz njega da vidi Sina sa Otcem. Ovaj svetitelj, govoreći da je svagda moguće da monah obožuje svoje postojanje, podsjeća na reči evanđelja koje Otac objavljuje u Sinu i Sin u Otcu preko Duha, govoreći: Otac moj do sada dela i ja delam. Dakle, za monaha
molitva jeste neprekidno stvaralaštvo, uzvišenije od svakog drugog stvaralaštva, od svake druge nauke. Saglasno rečima prepodobnog Sofronija iz Eseksa, monah zna da je ljudsko postojanje na zemlji uslovljeno vremenom i prostorom. No, šta je to vreme? Moguća su najrazličitija određenja. No prepodobni Sofronije iz Eseksa ukazuje da je vreme mesto našeg susreta sa Tvorcem. Vreme je proces aktualiziranja Božje zamisli o sazdanju. Tako monah shvata da je svakome od nas dodeljeno neko kratko, no dovoljno njegovo vreme kako bi obožio svoje biće i proniknuo potpuno i ljubavno svoje postojanje sa Bogom, imajući uvek u vidu antologijski otački iskaz da je Bog postao čovek kako bi čovek postao Bog po blagodati. Blagoslovite, eto, to je bilo sažeto i hvala vam na pažnji. Blagoslovite vi, Vladiko, i sada, ako ste još malo raspoloženi da budete sa nama, možda ima ovdje neko od prisutnih, nema nas mnogo zbog ovih svih događaja, ali možda ima neko pitanje za vas. Svakako će... Evo da pozovemo prisutne, ako neko hoće da postavi pitanje Vladici Davidu. Imam ja jedno pitanje, Vladiko, pošto smo pripremili jedan kao završni tekst, odnosno izveštaj o ovom skupu, i u tom izveštaju je u stvari pomenuti su svi izlagači i od vas izlagača smo pokušali da izvučemo po nekoliko, da kažem, ključnih rečenica, ključnih poruka celog teksta, i onda radeći na vašem ovom izlaganju, između ostalog smo pomenuli jednu stvar, a to je da bavljenje Isusovom molitvom označava ispravnost u dve stvari kod monaha. Prvo je da je član jedine saborne apostolske crkve, a to smo izvukli iz onog dela gde ste vi naveli mitropolita Atanasija Lemesovskog, gde on to kaže, da molitva se daje samo onome ko je član crkve. I drugo, tamo gde vi govorite da se u Isusovoj molitvi, Isusovom molitvom se ispovedaju dve stvari, a to je dve tajne, u stvari oploćenje i tajna Svete Trojice. Znači, samo bavljenje Isusovom molitvom podrazumeva i, znači, drugu ispravnost kod monaha koji se bave njom, a to je, znači, ispravnost u njegovom ispovedanju dogmata pravoslavne vere. Eto, to smo izvukli kao jednu od bitnih poruka iz vašeg ovog izlaganja, da je, znači, potrebno i biti član tog tela saborne crkve i biti na ispravnom putu bogoslovlja, koje je saglasno dogmatima, pa eto, ako se slažete da tako ostane. Svakako, ja uvek govorim da svakako, oprostite, neću da ističem da ja to govorim, ja prenosim to što sam pročitao i čuo kod svetih otaca i blagodatnih staraca, da predmet naše vere jest, pored Boga, jeste i crkva. Mi u simbolu vere kažemo da verujemo i u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. I to je zaista toliko aktuelno u ovoj našoj epohi, da kažem tako, da
jednostavno moramo da svi da shvatimo da crkva jeste predmet naše vere i da mi ne možemo da se, počevši od mene, da se neodgovorno ponašamo prema tom našem simbolu vere i našem ispovedanju vere i da verovatno počevši od episkopa, od sabora, bukvalno svaki čovek jeste odgovoran da sačuva i da neguje jedinstvo naše crkve. A u odnosu na to da Isusova molitva govori o tajni ovaploćenja Hristovog, takođe sveti oci govore da je zaista naš priziv u životu da nađemo način kako da ovaplotimo Hrista u našim srcima, jer zaista jedna od najvećih tajni božanskog domostroja jeste ovaploćenje Hristovo. U Hristu se sjedinjuju i stvorena i nestvorena priroda i praktično mi smo pozvani da svako od nas od svog srca napravi jedan oltar i da svako od nas u prenosnom smislu te reči bude sveštenik koji će služiti na oltaru svog srca i da na taj način ovaploti Hrista u svom biću. Umnosrdačna molitva svakako nije jedini, ali je jedan od načina na koji čovek može da učini to, a monasi su nekako najpoznatiji da se bave umnosrdačnom molitvom. Ja sam negde čuo jedan izraz, oprostite, neću više da zadržavam, da su monasi sa takvim žarom preneli i ljudima u svetu umnosrdačnu molitvu, da neki govore o laičkom isihazmu. Dakle, da i laici, da i ljudi koji žive u gradovima, da su zaista počeli da se bave umnosrdačnom molitvom i da se ta pojava u crkvi naziva laički isihazam. Blagodarimo, Vladiko, a u međuvremenu smo dobili za vas dva pitanja. Oba su ovako i praktična, vezana za molitvu Isusovom molitvom. Prvo pitanje: da li je korisno da se pri izgovaranju onog dela Isusove molitve, dakle kad se kaže pomiluj me grešnog, misli na svoju palost i nemoć i to u konkretnim primjerima iz svog života, da bi se moglo istinskije od srca vapiti Bogu i tako držati pažnju na molitvi? Dakle, ja sam u ovom kratkom izlaganju na jednom mestu naveo da ne postoji neko pravilo. Čini mi se na jednom mestu, sad ako se dobro sećam, da je i otac Aleksandar Šmeman pomenuo da pred nekim ličnim iskustvom padaju svi principi u crkvi. Dakle, ja svakako ne bi mogao da se stavim u poziciji da sada delim neke savete. Mislim da ljudi koji žele da se bave Isusovom umnosrdačnom, dakle, molitvom, dobro je da o toj molitvi i o načinu kako da se bave tom molitvom, dobro je da razgovaraju sa svojim duhovnim ocem. Jedino što ovako smireno smatram jeste to da
čovek govoreći umno-srdačnu molitvu ne treba da misli na ništa osim da u svom umu i u svom srcu bude svestan imena Božjeg. Dakle, dobro je da se oslobodi od svakakvih misli i da jednostavno samo ime Gospoda Isusa Hrista bude u umu i u srcu ljudskom. Dakle, mislim da je to nekako i cilj, može čovek i onaj koji je postavio ovo pitanje, pa i svako drugi koji je zainteresovan da uzme onu antologijsku knjigu sada već prepodobnog oca Josifa Isihaste, koji govori da tada kada govorimo molitvu ne treba da prihvatamo nikakve pomisli. Jednostavno, on smatra da je umno-srdačna molitva jedan potok bistre vode, a da su, koji teče pored mora, a da su pomisli branovi, valovi koji se sa mora slivaju u taj potok i onda se ta slana voda pomeša sa ovom bistrom vodom potoka. I onda je zaista veliki podvig da čovek oddeli tu slanu vodu od bistru vodu potoka. Tako da je dobro da naš um i naše srce bude bistra voda potoka, koja znači da u svom srcu i u svom umu imamo samo ime našeg Gospoda Isusa Hrista. Blagodarimo, Vladiko. I još ovo jedno pitanje. Ono je malo duže, ja ću samo na početku reći suštinu. Znači, kažemo da je za molitvu najbolje kada smo svojim bićem u stanju koje možda se okarakteristiše sa dve reči ovde i sada. Znači, tako moramo da se osjećamo, ovde i sada. A opet, savremeno društvo čoveka stalno navodi da on svojim umom, srcem i svojom svešću bude tamo negde i onda. Pitanje je u stvari vezano za to kako živeti, moliti se, dakle ovde i sada, kada je svest čoveka današnjeg fluidnog društva rastočena ka spolja, na tamo i onda. Obzirom da je čovek današnjice prinuđen da se adaptira na stalni priliv multimedijalnih informacija, živeći brzo u pokretu, u svetu neprekidnih promena, nepostojanosti, hiperprodukcije i masovne potrošnje. Nasuprot tome, veliki oci pustinje živeli su u svetu postojanosti, stalnosti, stičući iskustvo koje se prenosilo tokom godina od usta do usta, a ne putem jednog klika na internetu. Da li je molitva kvalitativno ista ako se čovek, odnosno misle na celo čovečanstvo, psihološki promenio, a ima iste duhovne potrebe i zadatosti? Da, hvala vam, starče, na ovom lepom pitanju. Zaista trebalo bi nam sigurno i više vremena da o ovakvim lepim stvarima razgovaramo i svakako i ja bih hteo da nešto čujem i naučim, jer ne smatram da sada ja mogu da odgovorim na ovo pitanje, a istovremeno kroz razgovor sa svima vama tamo, sa Vladikom, sa vama, da ja naučim nešto, ali šta znači to ovde i sada, a ne kao što ste vi lepo naveli da se uvek implicira nešto što je tamo i negde.
ne postoji za nas neki drugi raj sem Hrista. Hristos je naš raj. Dakle, i mi živimo sa Hristom ovde i sada. Ovde i sada počinje Carstvo nebesno. Hristos nije na nekoj geografskoj udaljenosti od nas. Dakle, da sad mi treba da se obraćamo negde, nego ovde i sada u našem srcu da vaplotimo Hrista. To je zaista istinski priziv jednog pravoslavnog monaha i uopšte pravoslavnog hrišćanina. Dakle, vreme u koje što živimo, vi znate, ja ću samo sasvim ukratko da se bavim malo terminologijom. Dakle, u grčkom jeziku glagol valo znači stavljam. Sim valo znači sastavljam. Od tamo je i simbol vere sastav naše vere. Sasvim logično, sprotivno od sim valo je diavalo i glagol koji znači rastavljam. I od tamo dolazi i imenica diavolos. Onaj na srpskom bi ga preveli imenicom rastavljač. Onaj koji rastavlja, dakle. Nekako ne govorim ovo u nekom bukvalnom smislu, ali danas u svetu zna ponekad da zavlada rastavljač nečitanja, demon nečitanja. Ljudi su prestali da čitaju knjige. To što ste rekli, jednim klikom dođu neke informacije i onda se čovek pretvori u korpu za otpadke. Dobro bi bilo da čovek bude svestan da ne puni sebe sekakvim informacijama koji dosta od njih uopšte nisu korisne i predstavljaju đubre. Dakle, da ne puni sebe takvim prljavim stvarima, nego da se savremeni čovek vrati čitanju, da se vrati predanjskom ličnosnom odnosu koji gradi sa svojim duhovnikom i da na taj način dođe do jedno stanje, vi se sigurno dobro sećate, koje smo pomenuli u ovom kratkom izlaganju, to je jedno stanje bezbrižnosti. Dakle, ponekad se ljudi iz sveta koji dolaze u manastirima čude kad jedan monah pita svog igumana, blagoslovite da se napijem čašu vode. Kažu, pa šta je sad ovo, oni ne mogu da piju bez da pitaju svog igumana. Nije to tačno. To govori, dakle, o monahu, da on brine o tome da bude bezbrižan čovek, da ne bi kad bi otišao u svoju keliju, da ga pomisao muči da je uradio nešto bez blagoslova. A ako sve čini sa blagoslovom, onda kada uđe u svoju keliju, on je bezbrižan. A bezbrižan čovek može da se moli. Takvu bezbrižnost čovek može da postigne svuda. Vi se dobro sećate, vi znate kako je jedan od najvećih svetitelja naše epohe, prepodobni Porfirije Kavsokalivit, govorio kada sam i na Omoniji, dakle u centru Atine, ja sam se osjećao kao da sam na Svetu Goru. Jednostavno ništa nije slušao od te buke koja je bila tamo, jer je sada i ovde u tom trenutku imao punoću Hrista, punoću blagodati Duha Svetog u svom srcu. I onda takav čovek različito gleda na stvarnost. Recimo, kad je on počinjao u bolnici tamo da služi liturgiju, ovi ljudi koji su napolje prodavali neke stvari, oni su počinjali sa nekom bukom. I
ponekad kaže da nije mogao ni da sebe čuje kako izgovara blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, dakle početak liturgije. Da bi ja bio na njegovom mestu, ja bi se verovatno ožalostio, napunio bih se svakakvih pomisli, šta rade sada ovi ljudi, zašto ometaju liturgiju, i onda bi izašao iz tog, da kažem, koloseka tišine. Ali prepodobni Porfirije je primer za nas savremene ljude koji za sebe, evo kažem, koji možda lako primam takve pomisli. On kaže, pa dobro, neka se ljudi vesele. I nastavljao je liturgiju, onda više ništa nije slušao od te buke. Dakle, svakako je moguće da i u velikim gradovima čovek postigne molitvenu tišinu, da postigne isihiju i da u njegovom sada živi punoću blagodati Duha Svetog. Blagodarimo, preosvećeni vladiko. Nadamo se da će doći bolja vremena, pa da u nekom drugom prilikom budemo zajedno, ne ovako preko video linka, ali Amin, amin, amin. ovo je bio veliki blagoslov i duhovna radost za nas što smo i na ovaj način mogli s vama da se povežemo i blagoslovite još da... Vjerujte mi da je za meni predstavlja čast i blagoslov što sam mogao da se uključim u ovu proslavu i što evo danas zajedničarimo. Vi ste služili liturgiju, mi smo ovde, verujem da ste vi nas pomenuli, mi smo vas sigurno pomenuli, pričestili smo se jednim telom i krvlju Hristovim, tako da u našim venama sada teče krv Hristova i tu se ukidaju sve geografske udaljenosti, tako da smo evo jedno u Hristu i dobro je što koristimo u ovakvim vremenima sve ove stvari, ove programe za dobro. Tako da ja vama zahvaljujem, pomjanite i blagoslovite i ja se nadam da ćemo i mnogo ranije, ali najkasnije za praznik Svetog Prohora Pčinjskog iduće godine da budemo i fizički zajedno na svetoj liturgiji kod moštiju Svetog Oca Prohora Pčinjskog. Blagodarimo i blagoslovite.